Bila si bolja od Stanije. Aneli uputila niz komplimenata na račun Majinog nastupa. Ona ne skida osmeh s lica. Oborila je s nogu. Učesnici elite imenovali su osobu za koju smatraju da se najviše istakla na takmičenju performera. Najbolja je bila Maja. Bila si bolja od Stanije. Gluma na visokom nivou. Savršena si. Skinula si Zoricu Marković, kazala je Aneli. Po mom mišljenju, najbolja je bila Matora, kazao je Luka. Luka me oduševio, iskreno. Naravno, njega ću navesti, istakla je Anita. Favoriti su mu bili Uroš i Matora. Mislim da je objasnio i pokazao šta je talenat. Što se mene tiče, Matora me najviše oduševila. Ona je moj izbor, rekla je Vanja Živić. Podsjetimo, demantovao sam sebe. Nakon što je rekao da će u potpunosti ignorisati Maju, Asmin opet svu pažnju usmjerio ka njoj. Ipak je slab na nju. Učesnici danas biraju osobu koja je imala najbolji nastup tokom takmičenja za najboljeg performera. Prvi je svoj sud dao Asmin Durčić. Uroše, ja sam se veoma lepo osjećao dok sam gledao tvoj nastup. To si ti, rodio si se kao muškarac. Budi takav. Ne blamiraj se onim tvojim kostimima, nema potrebe. Inače, što se najboljeg nastupa tiče, to je bila Maja, oduševila me. Ipak onaj kostim ne bi svakom stajao. Da se 12 učesnica obuklo tako, možda bi 2 mogle da iznesu to. Ona je po mom mišljenju najbolje izgledala, rekao je Asmin. Uroše, bio si odličan, ostavio si me bez daha, nisam trepnula dok sam te gledala. Matora i Luka su mi pred toga bili veoma dobri, kazala je Dušica. Najveći utisak je na mene ostavio Uroš, pokazao je neku svoju muževniju stranu. Svaka čast, kazao je Nerio. Uroš je po mom mišljenju bio najbolji. Matora je odmah nakon njega pokazala najveći talenat, kazala je Hana. Hvala svima na lepim rečima. Boro, svaka ti čast kako si sve organizovao i način na koji si nam pomogao. Ja ću navesti Matoru. Ona je po mom mišljenju imala najbolji nastup, kazao je Uroš. Svi su bili odlični i maksimalno se potrudili. Aneli je pokidala. Luka je također bio na visini zadatka, kao i Matora. Uroš je bio najbolji, istakla je Maja.